Jamnya hari mau capcay. Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. Nasi chili chicken hogani ado mayam follow ni yung view ay gimo do kamay na hoge hai base do mayam gusto manada bazai yen do aham da piece ka kharja ma chaw ka ho tare katang pik na ka moida hapaga marui hapaga adeti color hapaga diregi nang soya sauce hamning na so hapa jay ado music di oina ai di oina hapa roi di so nang hamning na di hapa jay ado khang chalani thau hapaga khang se sare ado tau thoge ahan da fajana tauba medium flame da thamaga yamna color di ka gini ko dona di tau raga fazana tau ado madamna nang tilaw siya nang hapa siya na hapa siya ko aduga tilaw si hana ngawra ni tilaw si ato kasay sanare aduga simla mirch to hapadi amaina hawi bako simla mirch to lai jabani na khali tilaw tana tawre ko do fazana ngawra ni nang siga thau mayam hapa gi su mathau tare thau padang dum hapa go din jai aduga chanam do hapani le chanam do hapo nana jo moro mo do hapo moro pambo just mainly soya sauce mathau tai se do soya sauce na ohen do mi chili chicken se do ngasai ng taw hibodo hapaga ngawre soya sauce to hapaga mo phajana ngawraga matunda fazana mo ngawbire ko do jeno taw hibe kanna leibani na yo ising khara hapaga futpiro nga ha ising khara hapaga futla do di poche mondhare na di mondhara na bagi na futpiro nang mahi di yam lang na tawna de se apa nang gi apang magi matung ingre do ay ngahak shawlani do di ngahak shawle si hapaga Hazik lore chili chicken. Hazik ready lore chili chicken do ado pichuli sa video ko jeno Chicken ni ai taste tawar jingi hawra hawtabra na. sabra Hawra. Hawra. Kavi ai ngasi tena jami chili chicken cha de mu doi charaga hawra jingi. Hawi mahau do kamai tawre Jamnya hari mau capcay. Like the video, share the video. If you video na subscribe to ka video na bell notification on the video. Have a good day. Bye bye.